našavši se ovako nedostojan u ulozi koja treba da potvrdi prisustvo našeg mitropolita Sremskog gospodina Vasilija, koji je iz zdravstvenih razloga sprečen da bude ovde, da postavi mene, da načastvujući ovim sabranjem veličanstvenim budemo ono što se od načastvujućeg očekuje, a to je po uzoru na bestelesne sile nebeske načala, da sprovodimo volju Božju, reč Božju, Božje davanje. Te vam, dragi visoko prečasni oci, dragi bogoslovi, ojci, čestitni titovi, kumovi, braće i sestre, govorimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čovjek u ovom svetom času nada sve treba da osjeća blagodarnost Bogu zbog svega, za sve i na sve. I verujem da svako od nas koji se nalazi pod svodovima ovog svečasnog hrama, koji postaje toliko lep, jer sama obnova ovoga hrama zapravo najavljuje ono što duboko ispovedamo svi, a to je pored hramova, njihove unutrašnje lepote i spoljašnje, najavljuje nam ono što bukti u srcima svih nas u potrebi, a to je vaskrsenje svetosavlja, vaskrsenje Gospodnje u našem rodu srpskom pravoslavlju. Mi znamo razliku između hrama i crkve. Hram je građevina i ona je mjesto gdje svako od nas treba da nađe svoju u blagodati Božje utehu, radovanje, da se kroz sveta praznična sabranja i nedelja nauči isprazniti od sebe u sebi, pobediti sebe u sebi, a sve to ne svojim moćima, nego upravo živim Bogom vođen, koji jeste u najdubljoj tački našega srca od momenta svete tajne krštenja i miropomazanja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I prosto iz te blagodarnosti se rađa crkva Božja. Narod koji se nalazi u hramu dobija ono što čini njegovu suštinu, a to je ispovedajući jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, kroz verovanje u presvetu, životvornu, jednosušnu, nerazdeljivu trojicu, mi polako, ali sigurno doživljavamo duhovni rast, a taj duhovni rast upravo otkriva rast crkve. Rast naroda Božjeg, jer crkva je narod Božji, u ime Božje sada. I to se dešava upravo ovdje i svi to svedočimo na čelu sa našim vladikom, koji se toliko raduje što jedno selo, susek, tako tajanstveno vaskrsava. I verujem da ja ne moram ništa da govorim, da ste svi toga svedoci, ali eto, dozvolite da to negdje podelimo sa vama. Jer ovo što mi govorimo, ne govorimo gledajući očima ljudskim, nego govorimo gledajući očima ljubavi, to jeste očima ljubavi Božje. Jer previše mi gledamo sve i svašta ljudskim okom. I zato se dešava što se dešava. Svi smo toga svesni. Udaljavanje jednih od drugih. Udaljenost sve prisutna. Neimanje potrebe za bližnjim. Danas je glavna propaganda u tome šta će mi ovaj, samo me sekira. Ili šta će mi ovaj, samo me opterećuje. Ja ću živjeti sam. To je strašno zlo, veliko iskušenje. Ili po uzoru na današnje sveto evanđelje koje čusmo na svetoj liturgiji o isceljenju zgrčene žene koja je bila zgrčena 18 godina, gdje nam se otkriva ne samo zgrčenost tela, sve to biva zgrčenost duha. Kada je čovjek samoživ, kada je samoljubiv, zgrčenost duha, srca, uma, razuma, duše, sve to
jeste strašan zgrč koji tako bude praćen i slavoljubljen, i srebroljubljen, i straštoljubljen, i slastoljubljen, mržnjom, lažom. Sve to što remeti naše bitisanje u Gospodu, braćo i sestre, djeco moja. I to, nažalost, kad se dogodi u čovjeku, onda to čovjek ne primećuje. I mnogi drugi primećuju, ne primećuju, ali to zasigurno zna da zazove propast njegovog bića. Zato se mi svakda molimo da nas Gospod oslobodi od svakog grča, ne samo grča tela, nego svega pomenutog što telo treba da dovede do sijanja, budemo svetlost sveta, kao što nas je Gospod sabrao svetlošću svojom posvetom. Sabrani smo povodom osvećenja časnog i životvornog krsta koji će biti najviša tačka vašeg sela. Ljudi, jeste svesni šta se dešava? Sigurno je svima vama poznato da je centar svakoga zajedničarenja, osnivanju sela ili zajednice bila prvo svetinja. Oko svetinje su se razvijale onda domaćinstva, ulice i sve je to poprimalo blagosloven tok i razvoj. Ali uvek su se seljani opominjali onim što je početak. To je Gospodu nama, Gospodu selu. I koliko god da se grade kuće i da se ispunjavaju tim življenjem, kako se kaže, ne samo pred zidovima što čine kuću, nego da postanu domovi. Jer dom treba steći. Kao što kaže naš mudri narod, svako ima kreveta, nemaju svi san. Tako taj dom treba da bude ta domaća crkva. A sve da ima svoje poreklo, podsjećanje i opet u miru vraćanje u izvor onoga što jeste u ovom selu, a to je svetinja Božja. Nikad ne zaboravite, verujem da pamtite, vama je blagovesnik slava, Sveti Arhangel Gavril. Vama niko ne treba više. Lepo je što mi ovako dođemo i malo se ogrebemo o vašu radost, ali vi treba da prednjačite u tom radovanju, da vam je nebeski zastupnik, onaj kroz kog je Gospod govorivši blagovestio sve ono što se nas radi zbire, našega radi spasenja. Nikad to, braći i sestri, ne može potisnuti, da vam se uguši u srcu i ne da je Bože bilo kakav grč duha da nastane. I desit će se podizanje krsta kao što dolikuje kroz obnovljenu svetinju, ovako pun sjaja u materiji, ali još više sjaja u tajanstvenosti blagodati kroz ovo osvećenje vodom osveštanom blagodaću Presvetoga Duha u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ne samo da blagodaću Presvetoga Duha u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, ne samo da to bude jedan ukras koji svakako dolikuje ovakvoj veličanstvenoj sveći u materijalnom smislu, nego neprestano opominjanje svakome od vas. Ja znam da će to biti neprestano opominjanje vašeg divnog sveštenika koji vam je Boga dana, vašeg duhovnika, koji zna zašto je došao, čiju revnosti, ljubavi, predanosti, posvećenosti svi kao braća njegova pratimo na čelu sa episkopom. Naravno da u našoj službi bude mnogo šta u potrebi za smirenje iz kog naravno se uvijek potencijal strpljenja i trpljenja rađa ili prethodnih zavisi samo kad, ali brate, u trpljenju stradava naša prilika da se dođemo Gospoda, a to se tiče svih nas. Radujte se kad imate šta da trpite, pa ni to se ne podrazumije. I da kuka, da se samo žali. I da tražim one koji će nas podržati u tome kad smo nezadovoljni zato što trpite. Ne budite hrišćani, dostojanstvom Hristovim vođeni, koji je, kao što ste čuli u tajanstvenoj molitvi,
je pretrpeo sve radi našega spasenja, čak i sramno raspeće na krstu, koje kaže bilo kazna za grešnike. On koji je jedini bezgrešan bi uzdignut, prikovan na krst, da bi svoju životvornu krv proličio za život sveta i spasenja. Ali krst nije samo pominjanje na stradanje Gospodinu, to smo sad već rekli. I radujemo se prilici da svedočimo stradanju, prisustvu Božje, kako kaže vladika Nikolaj, da nam je Bog bliži od daha, nego i radost. Jer mi smo kao pravoslavni hrišćani svetosavci na najmanju ruku kroz istoriju vođeni time da je krsno, radosno, sve potrebno u životu. I to je ta krsna radost. Dragi oče, Gospode te podrži zajedno sa tvojom divnom porodicom, sa ovim divnim narodom, i ti tako blagočestivo čuvaš i motriš i ono što je meni negdje na najveće oduševljenje to što si bogoslužbeno jednosta. Jer ipak znamo ti, ja i svi mi da su bogosluženje naši vaspitači. U čemu? U blagodati. I zato to, braćo i sestre, dolazite u crkvu, dolazite na bogosluženje. Zašto su nas oni pozivaju sa najvišoj tački sela? Nema tu ova ide, ja ne idem i tako dalje, tako redom pogrešni. Nego svi smo zvani. Opomenuti reći da Božji mnogo je zvani, malo izabrani. Ponašajmo se kao izabrani rod. Ne samo imenom, nego i djelima. I da nam dela budu vraća i reći. I svakako ono što je otac Nikola sa mnom podijelila i sam primetih još od slave hrama, a to je koliko i kako su humorni ktitori prisutni. Dragi Dušan i Romijela zajedno sa šondivnom porodicom osjetili u jednom trenutku ove službe ono što reče Gospod u smislu teško onima koji se posvete najmanjima. Takvi neće naslijediti Carstvo nebesko. Ali idemo drugim redom, blago onima koji se setili najmanjima. Zašto ovo govorim? Slutite se. Vrlo dobro smo upoznati ritmom života porodice Barandovića. I ritmom Ignjanom. Ali taj krst koji odnose isto primetimo. Primetimo njihovu izloženost pred svetom, pred narodom. I nemojmo osuđivati, nemojmo se čuditi, nemojmo se grčiti u svemu i svačemu. Ne radujmo se što baš takvi ljudi imaju svoje bitisanje ovdje u ulozi ovako. Treba da se radujemo. Mnogo da se radujemo. Da se radujemo spasenju svakoga čovjeka. Jer ako to ne budemo raditi, bit ćemo bolji od Jevreja, koji su bili neke tako izabrani, a posle bili prokleti. I zato neka Gospod uzvrati u svakom dobru vaše ljubavi, vaše pažnje. I naravno, vašem sredoču. Ali opomnite se Gospoda, što vedim da i činite, ne zamerite što vas ja podsjećam, jer i sam sebe podsjećam onome što govorim od vama. Slava je Bogu za sve, zbog svega na svemu. Hvala i vama na svakoj ljubavi, na smjernom stajanju, na smjernom doprinosu ovoj čudesnoj službi i na svakom dobrom daru. Radujte se kad možete pružiti crkvi, da pružite svakome koje je potrebno. Radujte se kad tu ljudi ne ide puno, jer doći će čas kada će se to što je tajno postati javno. To je naša blagodatna utjeka. Hristos Vasilij. Tim rečima, ajmo pripadajmo uloga, ako kratko, već 2 godine kako sam ovdje, kao što se rekao, radosna vest nas našla u
Arhangel Gavrila, kada se nismo poznavali, a sa Ivanom Velikorečnim srematom smo iznenadili na prazničnom dnevnju, kada smo Blagoveznika slavili, da dolazi do slavu, nisam znao i ime, prezidak i gde su šansi. Nisam te pozvao kao braćnik, nakon kolektivnom pojedinačnom istu poznavali, a tada se sretno zdravio domaćinstva i prihvatio mene kao savrata sveštenog služitelja i kao čovjeka koji vodi boravku na svetoj liturgiji sa našim dobročasnim Zoltanom Zavodovskim prepodobnjima Svetog i Nebeskim. I za mene mnogo značilo da smo nastavili izrečavanje kroz svetu i našu učenicu Mariju i u tom području domu u kojem sam sastavio kao svetu Mariju sa blagodatom Marija Gornijom, služeći praznično dnevnje sa kolektivnim bogoslovima, a nada sve opet na radosnu vest kroz crkvenički hor koji su ovdje sa takvim prazničnim srcem dolazili da ste primali takve komentare roditelja dece. Uvijek sam sa takvim posjećenjem i radosti su ovdje dolazili u patriji odlazili po vašem pozivu od vas. Ovo smatram dobro i slobodno prezivano na veliku trojstvu Božiju, što je molim našeg visokog prosvjetnog mitropolita, kao što je znamenje ste danas ovdje izvršili nešto prvo, sveto i čanstveno, u prisutku naših velikih titora, prisutku velikih ljudi, koji su isto tako obavezno prihvatili ovo da sam došao, nisam znao da Borodin Bojatović, ali su još mnogo drugo očekati i srce, pre svega, da je ovo sve što vidite, samo što nešto je urađeno pre svega vašom prepoznatljivošću i da ste zaduženi, pre svega prevodom, da budem ne samo kao sredno u kulturu vrednosti, nego životno, ljudstvom, da sve svešteništvo koji će da bude odgovorno za svaku dušu ovde, koja je povrednost, zlazom našega vladnika i mitropolita Vasilija. Hvala i vama, svima koji smo danas došli, a posebno zahvalnost, kao što sam upomenuo, Vojvodina Radović, koja je imala sluha, a na sve srca, gde nisam ništa izmislio, a oni su to nagovorili i ispunili u ono što vidite, kao veliki presvega, koji samo velikog srca, velike duše, velikog razumevanja braće ovdje nas zajedno učinili sa njima, kao što je rekao Jovan, ne samo ovdje gledali u materijalnu lepotu koju vidite na ovom vrstu, nego kada svako od nas uđe svojim poslom, ono što se danas rekao na sebi u trudi, on će štititi vas sa zračenim stranom sveta, istoka i zapada i sebe i ljubav. Ovo je puno svetu za hranu. Ovo je važno crkvu nas, kada ćemo sutra gledati jednu nasilnost zlatnu, vahavu na dobu, a setiti se ovoga dana. Imamo slučajno u Radočevi od Svetog cara Luša, kada je manastir Lazar, večeras već pozdravio торжествено прославljanje našega cara Uroša, srpskoga prevodnog posljednjima na pozdravu. Hvala vam žene Bogom, ovako da vam uvedi neko delo i da učinu da uporimo s svojim pozivom, a roditelji naših mitropolita ističe ručno, jer su znajući kaligrafija kao tako slovenski, ja se učinu da svojim verovao, da upiše nešto od romana i vašem imenu, ovo se slovenije što je naš Karin rekao, a ovo će se naći vrlo iz toga dana kada smo naći biti stvarno od 1909. godine, pa evo želim ovdje kao zamisliti dokument da pročitao prezentaciju, šta smo njima pisali, a ako su to vrlo odreće u našoj željici, znači u materijalnici, tamo je ono 235 godine. U ime Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, blagodaću Božijom, blagoslovom i samopožrtvovanje njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Sremskog gospodina Vasilija, trudnog susjedskog paroha, donatora, članova crkveno-opštinskog upravnog odbora i parokijana, a predanim rukama majstora Slavka Pekneza,
Ulica sa svojim dama svetoga Arhangela Gavrila u susretu i pronađe se poredna iz 1909. godine. Činodejstvo visoko preosvećenog mitropolita Sremskog gospodina Maksimija uz učešće sveštenstva mitropolije Sremske te u prisustvu predstavnika vlasti, donatora i mnogobrojnog vjernog naroda u vrijeme patrijarha Porfirija posveti se dan 14. mjeseca decembra leta Gospodnje 2025. Ovaj časni krst pravno svetog Arhangela Gavrila, a poznat na krstu i kompletna obnova zvonika je dar porodice gospodina Dušana Bajatovića i Suceka, a časni krst je dar porodice gospodina Slavka Pekeza i Starih Letnic. Neka neizmjerna milost i blagodat Božija, sila časnog krsta čuva u sva buduća vremena ovaj molitveni dom kao snažni oslonac naše svete pravoslavne vere i hrišćanskog morala. I na ovom bude neiscrpni istočnik evanđelskih istina, bratske ljubavi, međusobne sloge žitelji ovoga sela i cijelog srpskog rodu, a na slavu Božiju i za opšte dobro ljudi na zemlji. Amen.